Talofal ne sa fou o le sa lua le lona lima o le masina me ai alo mai o le whaapopongo tala lau le Geopolinisia. Ua whaalau loa mai nei el faltupe tūtoto no Samoa. Le whaamao ni ai o le whaongaina o le Freedom Pacific Samoa Limited. E whaatino le whaataitainga o lana au nanga I lunga so tainga tele vave lana Pack Wallex ma le Tic Tap Card. Ilalo o le ayainga whaatulanga le CPS Regulatory Sandbox Framework. Lea whaai unga ma le whaatananga watangi ai le sao o le Central Bank po le whaltupe tūtono o Samoa ia saunga le munga alwenga whaatino. O le Pack Wallex o le Digital Wallet e te waitupe tangata taito tasi ma le au whaipi sinisi. I se whainga saunga le mu ma le tutu mau mo Samoa. E iwa masina le whai ai le whaataita inga le nei. Ma i le taiminea o atu ia Februari o lua o lua fitu. E nisi utala. O le amana ia o le tangata lua I lana au nanga. O le aunga leo le whaalau ilo whaapitoa mai le ofisa o le loia sili. Mo le sunga a foa langa aya fetulia I langa aya. E le polkalame tuli loa mo le sanga o oina ma le whaapoto atili. O tangata o ngā lulua I nei le ofisa o le loia sili. E lima vai aso na fisoso ani ai le sunga a foa I le polkalame lea a le ofisa o le loia sili. Ma ia whaatatia e sea I ona tiuta masani I lona ofisa tuma oti. Ma awa e sea I fo I le nava e ngoa na tupe maua. Ma I lana au nanga ai avatu lana langolango. I le tiute o le loia Samoa e una ia le mea silsili mo na tangata. Wasili el sulima tau sanga o ngā lue whaaloia lea tamale I le sungalanga aia. Ma ia whaaso atu o nanga wa amato mai. E au fia I le avea ai ma senior prosecutor I le office o le loia sili. O le avea ma loia I le office su etusi. Ma toe whaalau te lea I lona sila fia I tula fono. Ia o onga I atunu o mamau. O le toe fo ia nefso sani le office o le loia sili. E ala I le whaaso atu ia I o lona sila fia. E atina e atili ai lo I o le ofisa. Ua se tasi le o I tū na whaafitaia tele e le pūlenga o le ofisa o iei nei. Tala tuli loa le whaamanatu o le awhaingāru e ngā fui mū ma whaalavlave tupu whaafose I laulangi. Le na whaamanatu fo I e Samoa I le asanafi. Nsau no whaaptua I le whionga sui pāle mia muli pola analo sa ale molio o. Ma ia mana I ai le au nanga I lato ua whai ilangi fo launga. O e sa tautua ma le mata alia. Ma ele o lilo fo I le tautua le au whaingaruenga o iei nei. I le sila whanga le atua pe o na I sau noa. Sau noa mulpola na mai tawina le tūlanga esol nei tausanga. I le tūla I mai o mū te tele I nei masina ua tuana I atu. Sava ai ele se I tio le ngā lue whatase mtanga lue ngā malo. Ele ngata I lea ai o le tūlanga maua e sa whaatinoa I ia ngā lue ngā whaingata. Na mole mawina fo I le tausanga le nei. Ua whaata ua ai le aso ta alo e tu whaata siai mtanga ruenga. Olo o ngā lulue so tau au male pule ngā tine I mū. Ma mamoli ai le wha malo whaaptoa le whiongal sui pāle mia. I le au whai ngā ruenga ma le lato tautua I le tunu. Ua toi palo ta ai le Samoa Chamber of Commerce and Industry le SCCI po le whala po putonga au whai business ia Samoa. Le company so etusia le Sua and Associates. E siakia le whaamaumawina o la tupe. I le umane o le whanotanga whaale tausanga le NCCI I le aso mua me lua o ruono. Pei tai wa mai afilia I foi malana lau. E au fiai le prestene whaaso o taulua Sam Saili. Le Vice President Seulupe Michelle McDonald. Le whailau tusi muliu finiko. Tau tupe Anish Chandra. Maisi to tino lau e au fiai te wila se te whano e te wati. Donald U Narayan Mavui Lance Lameko. O le fono na taita ele pristene na ia vane le lipoti whaatosanga o lua lima. Ma whaaftai ai, pa anga whaale malo o donors ma le aulanglango. Ele whaanga solonga o mea whai. Ma tuma wai pēr langolango le SCCI ile au whai pisinisi. I so o sei tu o whaatupui na il tamau a inga. Tala nao nei tū lama I lau le Geopolinisia a manuia tol mango toe o le nei fo e solua.